Hakaway ke jingjia, kabalapan kendit ikibabun balang, kabalapan sapriang ha social media, balakeno ba unaresh ukun jongka sarpan, hasnong rahash Rashmi Devi, la syap halau kijan syayu dakik juti yakamet, bat syabom na jingsong bat syap penbor banyeng, kumbalong kumusyar hajalla charkan. Kani ke jingjia kawai ke skul sarkar, kebadan hajan naroy talai, kebadan ha marjan bat kesnong mundwara, kebadan ha sikar distrik. Ke video jo ketik ke jingsat tembor, ka sapriang bah haki social media, kebalawan ra, ya ke jingbitar jong kipaj ba, bat penlong yaki pulit pentoket. Ha ketik ke video, laban yui yaki beriu ki bayang, ha terpeng jong ukat ba uwei naki, udang tit na jingsong da udingdo. Hak jingjia bapala, unaresh kumar ubak nengkong lapan idur kum unong syak pendik, ne syak syok, menta ulai kendu jing namar ke jingsya keno kebajur, bahan nak awai kalong jing kala ujar persyak ya kat kum ka ain yada yaki kena nagi kam syongka, kata pokso, hatanat dot hasikar. Kalong jing ka keno bu unaresh ula tok ya kawai kena kentai, bayang red lang bakas Facebook bat ulek bijot ya ka bunsen. Kane kejing keno kebatamai kelapan long sakawai pat kejing kela. Hak kejing tokit ke badangnya syakamat, kebelapan jenjar syusyu ya kejing tokit kipulet. Halur keting kejing syak tembor, unaresh kumar ula ujar dak ke ijahar. Hatanat sadar, dakwa keno bak kumba syiphangut ai kibreu kila syok ya u. Kelapan bor ya u banyang kum usyar. Berkila berngam ya kejing im jung u lada ubut ya kikam ain. Kejing long jingman kelong keba jenjar namar baru aliang memla kidang ap ya kejing jia kebak kam syakamat. Haling ketika video bersapriang bahagi pulit jong kasikar sadar kila kem nyalaingut kiriu syimet. Kibatun ketiban tombor yu unaresh, menta ki pulit kidang penlong yang jendukit kebedai baru ar kejing syak tombor jong unaresh, perkejing keno lalep ijot ki badang syupau. Berpenyat kidang tristom ban saimadan ya kejing long bepura jong baru arteli, kejing jiakat ba kejing bisyar kidang ya cakamat.